Oras ma ala nang sipuldo panomunuan nami ba pinasama tu hamu hula-hula nami buti ma. Gabi majalah horas dihamu saluhu na raja ni amang boru nami. Nung asahat hami tututupogun ni alamat ta. Di na Maria iya marulupulup pita di baga sa saderyo. Naong majalo paso-paso para sa repeon iana dohok parumain nami. Siyan bagas joro ni Tuhani. Anong hata ni na matua raja ni akamang boru. Binuat pora-pora binahit tupinggan paaso. Horas mahamu sa luhut na parboron nami. Tuhat na di batama, di na mamasumaso. Matidol kami, di pugon ni alamat taon. Marhitay madihita, di putapot para nuputapor sa junjungan silaban. Ido ruhut na jala ido ada na. Alanong nga sahat parumain. Do anak ta, tupugon ni alamat ta. Marhitay, molutuk pe siyan hasuhuton. Di na majobut si perito di. Nang luhutan mahita po para nuputapor sa junjungan silaban. At yakamangin ang Mauliate. Oras sumatulog hali. Bayo to. Baya. Oras sumatulog hali. Horas. Sau masongon na nido ni nabatua. Pirma pokki bahul lopas samolongan. Pirma to dini anak do paruman nami luju-luju nang pas samoda. Iman tutu. Horas.